ndi abaturage bariko barambwira ngo bamenya amakuru yuko hari amazina amwe atasohotse kandi y'abana bino bariko bavuga ngo batorera. None gayo mazina nimba atasohotse ko ndabona ko ibintu abaturage bagumuka hanga kandi bagumuka. Wewe uri umusirikare zonje bikureba uri ya politiki wewe uri nonariye nukuba ndi wovuga ntufite aho ubogamiye nguno munsi bano nuvuge ngo ari abanyanaka, ariko hariho imihigo miba hanze yuko nibamara kuzana ari amazina bagasanga atariho birazana ikibazo. None ishonje kukubwira ni kube maso kandi bicecekere, kandi wicecekere nije ukubwiye kuko nushira hejuru woza kwicura wisha abantu kandi ukaza gusamba kandi ari ibintu by'abaturage b'abasivili atiki bimusubiriye gamwe umari kubimusubirira gamwe na muresoni nawe urabona abakongomani turaganiraga kandi yaramaze no kwihagira ati nuko ati makambo y'abasivili wana itari ngayite yaho ndagukomesheje wewe ndaba ngipfuye ibizo birakutse tajanye maremare. Abasorega bari bafite abakuru babo barakiga barambwiye bati none ubibonye gute ndi nyabo namukagira Imana mwe shaka kubaberetse bacu bati wewe ndese ko muravuga ngo mfite ubwoba se cyabuze niki ico babwira niki mwoga tugiye kurwana intambara. Ati wowe ntayandi majambo uriko uravuga ibiki gusa nuko barakita nyine bamatero ya masa ya amazina gaya mafoto ngwaze dusangaga ta Musafiri Mushambara urimo ta Dugu urimo ni wo wari wacu Dugu wa segiteri ya Tanganyika na Musafiri Mushambaro mu Yibuvira na Mutambo muri kiriya cyo mu Mibunda jito dari tukayo tukinononi kitangazo. Abaturage ntibabibonye bati nta yandi majambo kucyamake ivote bama bagira bacyagire tusose y'amasanduka na y'amakaratati byose bama biterura byose bunza no guhumura niba bimaze musho bama bitwika byose naho ga bama bavuga bati nimba mugize nukuvuga ngo ni mugumino bazobica ariko mwaratesetse none mushaka imbaraga twese tuzohuriye kuri parike tuze kuvuga ko abaturage bagumutse ndagira ngahurumbisha ndahumvisha nuko ati tuzoze gutanga raporo kuri parike twe twenyine les chefs coutumiers mugende uzi ngo yishi vote nuko ga ndabwira ndi noneho ga dijewe ibintu byo kuvuga ngo umuntu yanise umushitsi simfite na gasusumu nuko ga ndabahamagaye nimugireka abantu twese aho gani umwana w'umuntu uzobonera ni igitangazo kunguko uzobona urupfu ni rubipapa cyane yari umuntu urangana utinya nukuri wa mugabo bama babura abamperekeza bati ninde ati mwokagira Imana ninde uzamufta tugire duteba ndi ndakibazo nati jewe nigiye muri uyu mushasha inzi hose nimba mwanze ndakibazo mu mwanya mwabikoze ariko mukaba mugiye kuba bahemu kitoro umusomwa mu professeur twama tugira kujya turamanuka turi kahantu hitwa kwa Mbogo turahushuka hari wacu niho nari narigiye amashuri turahushuka turagenda ngo kugera mu nzira duhura na chef de secteur chef de secteur yari ndubwo na dirisho yari Chabene na tuze niwe yari Chabene Shabani ndakirango icyo gihe yari na interime chef de secteur bari baramuhagaritse nuko twama tugira kujya turagenda ngo mbuze
dirija murimba araduhagarika siko muraje shefu kuraje ikino gihe kino gihe ntibwije ati kera ivote yarangije duhuye nabo bayogendaga basiriveye bavuye kwa Swima kwa Makobora kwa Munene niho harama bahe bahushukaga bareba bareba aha kwa Mbogo bareba aha kwa Muranga bareba mu Rusenda bareba mu Rwego niko yarama mutabiri ngo dushikega bati ndikondeza kwishuza hano turajanyika yani twebwe twabuse karindi mefanya mapema sana na binu mwaita ale mbele ya wakati kabisa binu mwanga ache mbele ya wakati kabisa twebwe twanje kare kabisa nuko ndahushuka ndagenda ngo tuze kugera ahantu hitwa kuri Kabumbe baburisha imodoka tuzubona umuntu aza pubuse washe sinzi imodoka inu nabo noroga bw'ivote yapfuye bamanuka gibaraka abandi mu Rweba abandi mu Rusenda kuko bari baje bose bahuriraga ruguru ariko barabanyakazi baza bahabwaga akazi ko gukora ariko batabahamo nuko bamajana makuru bati rawisha ivote Munyamarungu yamaza yari umunja bwenge cyane leta territoire papa yamavuga ngo ntiyagira umuntu uvuga yuko ivote yapfuye muri territoire ya Fizi ntiyagira umuntu uvuga s'il vous plaît ababembe mugira ururimi ntiyagira umuntu uvuga ko ivote yapfuye nicecekere ejo ati njewe na bembe boduca amajosi ati kandi tugiraga ubuhanya twebwe ababembe boko bavuga ngo twari twaje kugumura abantu tibiba bikivuzwe ko ari abanyamurenge zo kwamavuga ari twebwe ababembe kuko ari twebwe tugira murere izigwanya mu buto ico gihega hari operation ibaga hewa bora izigumaga guhiga bamayibaye Munyamarungu ati ntiyagira uhavuga mu kagira Imana ngo ivote yapfuye yamagagira bamagira bati uwo mu mwihorere twebwe turabyimenya twebwe turamushaka tumufate nitumara kumufata tumucira urubanza kandi ndarundi urubanza tumucira turama tumuzika ati amajambo ninde uzageza Kinshasa muri bo uzogera Kinshasa ngo kuvuga ngo abantu bapfuye ninde aho azonyura tajanye maremare baraduhigaka bama bagira batya komeza nuko gadaye nonoga komiseri du peuple ga Munyamarungu komiseri du peuple Munyamarungu yamagaza aduhika ibahati zacu bukira s'il vous plaît Imana igira inzira nyinshi zikiza abantu kurya nyine duhurutse namampurirana n'abana twiganaga bacu babapfurira mu bantu hitwa mu bivumu bamaze kwigira bamamanura ingo zabo zikaba handi hantu muri kuri Kabumbe nukoga twamatukira kujya tajanye barebare turashika baranzimana ko muvumu mutware wabiriya nije ugira abanyina nabasi baranzimana neza bafata neza burya tukiraho s'il vous plaît naho burya tukiri mu nzira imodoka zigeze zike hawushutse imodoka y'abasirikare hawushutse yanzuru n'imbembe na Munyamarungu nari mvuye ibaraka nazibonye hawushutse inyuma hawushukiye abapolisi izi modoka niteze hazishaka n'abana nukoga twamba tugira gutya tajanye maremare twama twigenderaga haruguru muri abo bene wacu turaharaye baratuzimanye ngo buce mu gitondo kare naho imvura ya amaze yamigirika urumva yamigirika rimwe hahandi hose hari umukungugu icogera mu kwezi kw'icendiri iwacu ku minsi 6 habakiri mu kibene ryarindi bikomeye imvura iziza kugwa ahubwo iyo yihuse ku minsi 15 25 amaze wa mukungugu wose ubaye
Urgondo za modoka zabo ziragashe n'imodoka z'abakongomani zintuze nuko irya ya commissaire du peuple gusa niyo yandikirisa niyo yasubiye baragenda ngo baze kugera ahantu hitwa kwasima bakubanuka ari mu mvura kandi ndibahaye abantu bavugaga ngo ari byabaye banyuma bavugaga ngo baceceke ibati zashuga iyo batangaza mwene tuba twarafashwe bamwe bagenda barashitse za modoka z'abasirikari ajya makomba arazama bashitse kwambogo n'amagu unasikia Imana igira iziranisha zo gukiza abayo twama tugira gutya ngo buce mu gitondo hama hanyura imodoka y'itaxi yaminyura haruguru irabebera haruguru ya zirya zabo za zani yamigira icyo mutse urya tubona irashitse mu gitondo kare hama twaje turiviranisha zitatu ndumbo ndaguya nuko nishaka nzogwa Buvira ariko ndaguye mu nziko nuko turagenda wifrije Buvira nije washitse mbere baratwiyegereza neza cyari bateze byagenze bitintoye mwabishiye igihugu mwagitwise atariko ivote ndaba nakamwe takigeze gasigara amasanduka abiri yose barayatwitse yose tanakimwe bati nshaka zote ndajanywe maremare nuko niko byagenze ngo haze kuba nisazirino abanyabijombo barashika n'abanyabuturero bose saa kenda zari zimaze kuba zikishira saa 10 bamaze kugera Buvira mukoga tubashika amakuru n'amaki bati nzandiko zarashe ngize twanze kuma kuzohereza mu baturage boroha bakazihereza n'abanzi none gadore ngize zandiko taho ese zandiko zanyu zaturutse batikinca tinde wazizanye bagahisha banyabuvira ijya mitwarite y'Ubuvira abatoye gaje wazibonye se twabesheje nukoga twese gatwara twemesanyije tutaki ni mucece nukoga noneho abacu ba territoire ya Uvira donc di territoire zibiri done imwenga nta vote bari bishe bagiye bakurikiye abamaze kuvote ngo bagende baze kubanyagira mu nzira ariko ibyo byose ni bya forode iyo abo kwica n'ukwicira harya siri place babantu nje bagira ico bajana bakajana amakuru bavuga ngo ivote yapfuye kuko babisabashitse nuko twamye tuvuga aho ngaho abo basoranya bavuga ati bari kwa bakubita ababemba aho ngaho n'abapurere ati dasoni muri ko muraza wacu yagize yavuyemo ngo tubatorere ibiro by'ivote byande ikikari igihugu cyacu turagisangiye namwe ngende wanyu naho niko baza kugenda batekoka tubagiramo bashana timishinya no ababishombo nuko abapurero baramanuka nabo baje kurega ukuntu amavote yapfuye yose yakoraga mu banyamurenge nuko noneho nuko riko byagenze abapurero baramanuka twese mutumare gushikaga abacu bo muri zone ya Uviraga niho ngiye kuvuga iboga barasamba ngo basambe bati twebwe ni commissaire du peuple waziduhaye muzimu ati niwe waziduhaye hagenda yiyamamaza aravuga ngo dore abacu baranabandikiye ariko njewe simbirimo yeme ibi bintu iyo abantu bakoze ni bibi nizo kuduteranya muzonitorere njewe nzoza mbavugira neza mu mwanya nanone wanyu yabuze bamaze kutubwira uko turarakara niko kwica ivote abugana abanyabuvira mama muhamagara yavuye Kinshasa yasanze turaho tubona ngo bari gushika bati baje ari batatu bane bati ngaho ni mugene mutore umuntu wabahaye iyi karatasi baroye sabi wabo ndibaziranye ndibiganye se ati ngu tajanye gamaremare nuko urubanza ruramufata ko ari we wazanye izo nzandiko nunoga njewe gasa mwene marungu kakaba aracyari ifizika ngo bamare guharuraga basangaga ako karere kose ko muri bwa plateau ivote yapfuye mwene marunguga arashe agusanze Buvira asanzega Ibuvira
asangaga abanyabuvira kera bo basamvye bababohoye bababohoye gano bahamagaye kujya nari commissaire du peuple ngo bamuvuge ati niwo wazanye urwandiko abaturage ga babaribere twasibanye nabo kabiri gusa barabarikuraga wa wundi keraga yari yaje ngo bamare kumwerekana abanyabuviraga barabarikura ati abaturage uyu nguyu wabaye wa devoir secret professionnel de l'etat ati uyu nguyu yakwiriye guhanwa nonoga ngiye kubabwiraga guteswa kwanjye bati wewe vuga ese kwaba bahawe urwandiko na commissaire du peuple wabo nawe mukwishi vote wayishe gute rutabwe we none nitanga iyo karatasi bababwiye ko iwacu itazihagera tubwire ngo wayizanye naho nihoga nico kibazo nahuye naco tubwire ngo wayizanye shongeyeho baroha bahamagaraga barya bari bahagarikiye garya vote ngiwacu baraza ngo amari gushikaga bati mwene Marungu garabazanye waze kuza garabazanye ati dore nguyu uyu ndi wamubonye uyu mukomane ndi wamubonye tinaramubonye sibo bamubwiye ngo ibintu birazana ikibazo ni population nanje jewe ni raporo nari nafashe yo kuvuga ngo ari amazina nataboneka bari kivote nani kigize kandi ndagenda ndamubwira namamubwira ngo ibi bintu birazana ikibazo cyane sirakubwiye ati warambwiye ariko ni wowe warubirimo vugaga babantu barya batwinjiranye n'abana bawe waruhari nawe dore imitsi barashinga barazinja bakazana ibiti ngo ni tuwazede bagafasha hayizi ndoki zari zaravuye n'Imana yo mwijuru gusa nyine yasubiye kandi kugira noneho ga bararakara bamare kurakara ngo bwire rijo mwene Marungu yamambwira ngo uri nikimbia warambuye inena ubwira ubolera amsenge atuzoborera hanga muri uyu mwana sha ati ubona utabo tukaribwa n'indwa atuzobwira mwana Marungu atuanzi ati njyewe je suis du professeur de l'INASA Université nationale du Zaïre ati kandi nkaba député national urankizwa riye atuyukuboshe n'umwana waje uramukira gute tajanye maremare bana ba nta muntu dupfa umunsi utarashika vous comprenez nta muntu dupfa umunsi utarashika papa mwene Marungu ngamari kubwira gutyo umuce kuryama namambona umuntu arambuye ngo nturuzuriya atuzo uzohagarara kukaburike nije ubivuze no na amaze numva murari buga aturi uzohagarara kukaburike kubera ibyahanzi kuri no jewe ubushwe muri aneri wambaye utambaye ihuzu bwire nijoro saa yine n'inusu papa ukumuza mu bunimanyima kandi n'umuntu utarageza mbona barampamagaye ati sohoka turi na mushefayi yasohoka twari nka muri iyo biro ya aneri twari kandi dore tuhindukira aha ni misumari niho bazaga bagutwikira oya twikira mu gusamba aho ngaho ni kasho umaze kwinjira ntawusura kugusambisha nukoga ati sohoka ndasohoka urya aneri mukuru yitwa ngo ni Komboroje akaba n'umukuru w'ababembe wa Gisasu yagiraga mushiki wa Gatema chef de secteur w'ibaraka nuko arampamagaye ati sohoka ndasohoka acisha imbere n'umwe sporti wiwe yamagiranye turagenda mutse uzi Uvira hano uvuye hano kuri gendarmerie ndamanuka ngo tujye kwika
ngo tuze kwika hepfo ngo tuze kwika hepfo hari inzira itambika gutya inyura nko haruguru mu mashangi kugira gutya ngo tuze twavuye ngaha donc nka 15 metre yamavuga ngo salamu salawana urya shebuja yamagira ngwagiracha wapi urya komanda wati no ruvena ngaye agiza ati pesa ngaye ngwagiracha ya kitimbaraga papa ija rupapeka munani yo ati mutu oyo azali na kisi mutu oyo wana ati uyu muntu n'umurozini kabutindi azali authentique ndigaho tabundi muntu papa saa 5 z'ijoro ati mutu oyo azali na kisi wana azali authentique donc authentique n'umuntu w'imiti donc n'umuntu w'ibintu vya asili ruvena ngaye nakamupenda ati njewe ndatangaye ati mutu oyo nibi makambo ya babembe wana ya basivile nokugenda naye na prison centrale ati ejo mu gitondo karekare nzozinduka mujana kuri prison centrale makambo ya basivile wani talenga ite ndatsinze sha yari kasigara mpunga ati uyu muntu ni mubi ni kabutindi nabangira cy'abarasire barangaruye tawundi ngibigeze bambira n'ibindi jambo kandi iyo ruvurube yabo yamananiye gutyo ubusharize bama bagira bati namangaro yamavuga ngo uyu muntu muri ngara ati uyu muntu imita afite ati uwo mwisha ati yo kwamagwa makambo ya babembe wana badubunga bunga ya matribalisme wana ndubwa bimenye kari amajambo y'ivangura ndi mana kirakora wa ndimwihorere asera ngarura no mupirizo tarya mu gitondo saa 1 imodoka yiwe yamize ati bwi yamajado no kwa procureur ati nguyu muntu wani sandi ati nguyu muntu wani procureur ati mutu gani ati si wa mushefu wishibote atariko naho akabaru wiwabo nawe ukomoka iwabo wo procureur azari authentique wana yo ati none ukura munzanira kandi nabiro nanga okenda kuna yamayanja kunyirukana ni ngaho bandikaga bien de cru bamajana muri centrale ndagenda kana muri centrale mushike muri centrale umugabo imana yanje gukora haza umugabo witwa ngo ni Nkuraka chef de bureau w'Ifizi akaba yari mwira wanje naramuhayuka ati chef Rutambwe namenya makuru ko yaboshwe yamaso ngo mare gushika asanga umucyanyine ndahagurutse batarasikira Bukavu nuko uryaga Nkuranga ngo agire ngo hagarike hari undi ngo inspecteur Matadi wahagaze nawe yari uwo muri Nord ni wahagaze uza kundeba ati niki twenda karenga tubize byabaye wacu ati narabimenye uwakakaba akaba umunyamasisi chef de bureau Nkuranga shoza mihigo w'Ifizi bamubwira makuru ko naboshwe mboye wibira yo mpa interesse arazaga ngo ashike asanga kera bamaze kwandika transfer yo kuntuma ibukavu yama ngo ashike akaba ngo yariganye nimba ari nase wa Bisengimana urya ga secrétaire général aramuhamagaraga ati hari umugabo ino habaye ivangura none hari umugabo waboshwe muri territoire d'Afizi w'umunyamurenge umutwari ari azira karenganye Bisengimana tese ari uramuzi
undi ati ndamuzi mu mushefu ya ndashitse mucya mpurirana n'imodoka none iramujanye ya security ya aneri ati nonega uwo muntu ndaguhaye raporo ko uwo muntu arengana kandi ungirira imbaraga bisenga Imana tejo tuzoba turi Goma atejo bundi mu gitondo tuzoba turi Bukavu bariko bazana nimba kuyinegura iri poro ya Ibagira poro iri bato sinzi nimba sinzi inzu bariko baza kubaka aje kuhashinga imizi izini iri poro nukoga bamaka bagira bati bisenga Imana barashika ngo baze guhaguruka Goma bazi Bukavu ahamagaye Redoke Rukondo wabaga Bukavu aramuhamagaye atese hari umushefu uboshwe wa mwisizi Rukondo ati no ati reba neza arashika naho ko yahakanye gutyo yarazi kakamajambo bazodutransfere Makala na mapushiste abo bari bagize ariko atari president tabisi bamaka bagira baca arahamagaye ati ko turaza Bukavu uwo muntu ndashaka ngo mubone uwo Rukondo yari yo yarashinzwe iki yari Redoka Bukavu ngo ureba security ureba umutekano information bari kiyaye anero wa formation security nufoga wa mugabo ngo bamuhamagare ati kandi ko turaza yama yanjaga kwiyongoko kuko akazi kari amajambo ya matribalisme kandi mu butu yari yagaza kushaka kubyanga cyane yamaga aso kuzikwata ngamba narashe mwivatiri nziza ati muzehe nje ati sohoka asanze gabampishitiri ya kuri centrale ndi bampitirije kuri muntu uze kanonoga nazanye ga transfer ya procureur tibamajana muri sécurité kuko sécurité niyo yari yamuhaye procureur ga transfer muri centrale ariko harinze ordre ya mwene marungu na Anzuru Nibembe iyo kumpamagaza ngo bazonjane Makara kurya bahamagaye namabonaga barashe bati sohoka ndasohoka batambara amahusu yawe ndisawa ndambaye kwambara bati twende karaka yari ndimo bayinkuyemo zibiki bibaye ati tugende ati kandi nushika tutureke hari amajambo ubushe yacu tuyenda amajambo yanyu se harayonzi ati tugende bakuru baguhamagaye tugende bana ikibazo ndagendaga turamanuka kuri Oredigo gutse kwika gucyanyine keri indege iba yashitse naho Bukavu bwose bwabaye umusirikare n'umujepe bari garde pre kuri mu butu indege kayamiza yakamufraje ya gisirikari najya kuri aeroport kwiporo oya ya hino ngo ni hotel Olegide igira nkaga plage kayo abariho yika kurya nyine kurya hayanye naho bisenga Imana yambwiye ati hari umushefu wayo urengana hejuru y'amajambo wumvishije yipote yabaye makambo ya matribalisme wa na regionalisme atari arampa Makara kurya nyina so ntigeze yamya so aho nyine yagize yamya girata arampa Makara asohotse atari ati nguyu izari makambiro koni ati niki toyaye ndaza kuvugisha muri Ngara Ingara non naje mugira Franta no ce sont des problèmes de tribalisme ati niki izari koni Rukondo ati jewe sinyazi ati umugabo yari yaje ngo baramwohereje ino ngo azoze gusamba ngo hejuru y'amajambo yabaye yivote makambo ya matribalisme na regionalisme na muyiwana secrétaire Bisenga Imana
Hindi sabango wana batika makambo ya materialism. Atisi afite imyaka inganje 30 n'ibi. Ya azari mwana nganagai tika mwana wana. Ye azari murongo moko na nonoga naje ngo kumubwira de mon président. Je suis le petit frère de monsieur Fexaro. Atiki kidi murumuna wa Kisaro. Waza Kisaro. Niyo kutima ya. Makambo ya bango wana ata ya majambo yanyu ya materialism ati nabuyi yango yama yanga kubikurikira unawe ga yari gike tiyarwa bikurikirira yango avuga ati ninde wareze ninde wage n'utwo nyine yavuze mukenda naye malamu wana azari chef kutumye naho yamagira bamuriza mu kantuze afata hariya ngo shike yamashiga ntuze yiwe tige zizima ndege ijaro kopiteri tige zizima yamyagira cya yamagira cyinjira mu kantuze muka passport afata hariya hakurya yamashingiye yamasaga bari kwaza kubaka badabohowe yamagira cya urubanza yamavuga ngo makambo ya materialism wana nabuyi yango yamagira cya tata ico gihe hari le 23 Desembre namagira cya ndagenda bonane namaze gushika muhira tavuga imana ishimwe. Hari aho wigeze kuvuga kare nkubwira ngo uraza kuhagaruka ubwo wahuraga na Mobutu. Hari ikibazo nakubaje na se Mobutu urwandiko ari yararusomye wowe ukambwira ngo igihe bitewe n'amagambo yagushubije utubona ko ruriya rwandiko ashobora kuba atari yararusomye ubwo bishingira kuvuga ngo ukeka ko atari yarasomye ruriya rwandiko kuko bisenga Imana kuruva bisenga Imana yabwiye iwacu ujya mu Nyamasese ujya mu chef de bureau ni ujya mu chef de bureau ufidi ujya yari umusaza ari nkatse aramubwira ngo urwo rwandiko iri yashirwigeze njirwigeze rwigwa muri parlema yose urufushije donc njirwigeze rwigwa dibarujanye kuri Mobutu kandi kikubwira kuko batari barujanye kwa Mobutu ngo abinani nuko mwene marongo yamevuga ngo iyi vote ipfuye mwame muhisha urufushije iyo haba mwijambo rya Mobutu aba yarabuvishije taba yaravuze ngo nibahishe yuko vote bayishe ntibikagera Kinshasa urufushije donc iryo jambo nico cyatumye mbifata kuko mwene marongo yaravuze ngo ntihagira umuntu wovuga ko territoire ya Fizi hari vote yapfuye nabisenga Imana abwira uriya munani chef de bureau niwo wari kumwiranje abo ngabo bukavu nta yandi majambo twiye kuwanira gusa nagize nka gusa mbona baraje baransora kera tuba twashitse ajya kuri hotel Oregi indege birashitse yamasohoka ngasohoke ati mbwira makuru mwaje sur le chef coutumier ni population yigumuye hejuru ya majambo yabaye y'urwandiko les infiltrations des étrangers dans les organes libéraux du MPR makambo wana tajanye maremare Mobutu nukuvuga ngo wisobanura kuri we wumvishe ari nk'ibintu bisha kuri we yamya avuga ngo ayo majambo ndayanse kandi nabayakurikiye nzo mupaka bano bana uyu aneri wiriye niki cyatumye ate uyaga yamahakana ati nta majambo ati kandi sije wamuhamagaje donc amajambo ya Mobutu yose yakazaswa ba aneri uryaga iriya numukwe wabo uri kurumva amajambo hayagira yose ni nani none bariko barantransfere giriya muri centrali kugira ngo bose bagire mafia no kuzontransfere imakala ariko bitari normal ngo bavuge batuyunguyu yarwanyije itegeko rya president yagize ati wapi cyari bintu
magambo abugiwana nukuvuga ngo ni amajambo yo kuzingazinga ariko ntiyari amajambo yaturutse muri ordonnance présidentielle kunjamake nuko niko byagenze ivote tuba turatsinze perezida ati ayo majambo ndayanze uyu nguyu ataye namantaha ngoze gushika ibukavu ibuvira namasanga procureur yamaze kwandika urwandiko kuko uyu gwa ibukavu yaratansambisha uri abariho namasanga yanditse urwandiko ati taha kandi akayo umuntu zose akukurikira ayo namajambo ya matribalisme turataha ivote ryarabaye rirarangiza abatowe baratambuka barya banyu byagenze bite ndio rwarashize nta wacu ugeze asura kuba député national ahe ntawe pa naho byarangiriye nta wacu ugeze asura kuba député national. Okay noneho ikiganiro sinifuzaga ko kiba kirekire cyane naza mvuga ko uri buze kugera muri izi ntambara zakurikiye nyuma urumva icyo gihe hari muri 86 nyuma y'imyaka hafi ingahe 8 twageze muri 96 intambara ya RCD itangira ya FDL ariko ko ndabona ko nitubijamwo ikiganiro kiraba kirekire kandi reka nanone tukirekere ikindi gice kizoza nyuma notubonera umwanya ariko nazangira ngo dusimbuke ivyo zose hari ikintu ntagenda ndakubajije iwacu hari ibito tutagize mu ruhare uko nza ntekereza inza mbona ntacu umunyamurenge yagombaga gukora atakoze kugira ngo birabita bibi icyasabwa cyose kugira ngo tubane n'intambara zatubayeho zikadusenyera zikatunyaga ndekereza ko twagikoze ngo umuhamya wazo ndagira ngo tubwire mu njamake izi ntambara z'ejo bundi uhere 2017 ziturika zikabasenyera zikabanyaga ndatekereza ko ari ukiri no mu gihugu zikakwangaza uri umutware zavuye ruriya rwango rwashingiye kuki wowe nk'umutware wibayemo ubisobanura gute biriya ntako nubona kubwira n'ugutangara ibintu byavuye kuri n'urwango rumaze imisi aba bose baguma kwikorera abandi ngo ruvuye hanyanaka ni ibyakera ariko bya jambo rivuga ngo ntukaje mu migambi y'ababi wicarane n'abanyabyaha urukurumba iriya ni imigambi mibi y'abacu baduhindutse ngo bamare kuduhinduka bagira uruhare rwo gutanga amasemina yo kugira ngo batuzuze amahoro na leta mbi urumvishije irya leta mbi niyo iriya mayimayi iroshe twari tumaranye nayo iminsi miremire ariko ni leta mbi iriya leta mbi niyo yazanye amacakubiri. Ubwo iyo uvuga leta mbi ni iyi ya Gisegeti cyangwa ni iya mugenzi we yasimbuye? Yapfuye kera. Reka nkubwire. Uri kumva? Kisekedi yabaye imbarutse. Uri kumva? Ariko mu bihumbi bibiri mu bihumbi 2017 uri kumva? Iyo leta mbi yari ihari. Uri kumva? Kuko kuva umunsi interahamwe zinjira kibazi dezarume. Wumvishe papa? Niwo munsi kongita. Ni ukuvuga kuva muri FDL. Ni ukuvuga ngo kuva muri FDL niwo munsi igihugu cyacu gito. Mureke kubishakira hano. Wumvishe neza papa? Umunsi abari bamaze guca ibintu bakinjira harahandi hatu wari wumva mu mateka y'isi umuntu yo kwinjirana na arme de guerre yose ukinjira mu kindi gihugu ukaza winjira kwidwane kuri frontiere ukaba winjira n'ibintu byose ukumva ngo namahoro. Uwo ni mu munsi igihugu cyacu gito. Kuvishije nimba imbarutso uno munsi wa none yabaye. Uri kurumva? Ariko yapfuye umunsi wa FDL, umunsi Mobutu yarekaga leta yose ikinjira n'ubwicanye bwabo
n'aya majambo yabo niwo musi Kongo yakipfa kuva wa musi niwo musi ipfa ubu yabaye imbarutso gusa ariko yapfuye ico gihe kandi ico gihe iyi ni yabaye imbarutso ariko twapfusha abantu benshi kubera iki kubera irya leta yiyegereje imbi yiyegereje abantu komereza 2017 hagiye habayega muri 2017 noneho haba imbarutso imbarutso yo kuvuga ngo umunyamurenge uri kurumva atahi wa Rwanda n'umunyarwanda niwo musi banamushe muri 2017 baravuga ngo abanyamurenge nabashitse guhera none tugiye kubarwanya mayi intera hamwe ndakubwira gute ibi byose baza bavuga ngo n'uyu nguyu bafite imitwe myinshi yaturwanyije ngiye kuma kubivuga ngo ariko bakwegwa n'abajya abaturage bacu twabanye binjirizamo ivyo byose biraduseyera yabaye 17 ariko njewe mbisubiyemo je répète papa n'umunsi leta ya Habyarimana yinjiraga batayigezana n'umunsi tambara yabaye nibi byose bya 17 byaje kuza gusa ariko ukumena ubuzimba buhishije okay aho ngaho ndacakurikiranye uwo muzi kuko uyu muzi w'intambara 17 wamaze kuza uradusenyera urabasenyera urabangaza ubakora mu gihugu hari uruhare uzubona mwabigizemo mwebwe nk'abaturage nk'abashefu hari uburangare mwagize kugira ngo iriya ntambara ibageze hariya ico ukinsubizeho ikindi kandi ngifatikanye zone cya kabiri kuri ibyo ku ruhande rwanyu intambara imaze kutubaho ikadusenyera ikatunyaga twacitse sinzi ko novuga ngo no gucikamo ariko twavuze indimi zibiri bamwe bati iyi leta n'imvyeyi abandi nkuko wavuga ati no leta ni ingome yaratwishe yaratunyaze ibyo bintu bitegera